Nabi nêu bè gần rang tắt perang si kafe Allah tu jumlah Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang Badar masanya neo perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji dong di kepong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji dong di kepong Nabi Allah kafir kaji pegang dong di Nabi hanya debile Nabi segenap Tuhan mengkalamkan ilahi Allah Nabi lajabah Tuhan benar dalam perang Sabi hanya Nabi kecang-cang nergam dengan sakti Allah Nabi jepeh gendrang tanda perang si kafir Allah ba'du jumlah Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang Badar masanya neo perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji dong di kepong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji dong di kepong Nabi Allah Nabi maju dalam perang nejang takut si kafir Hamzah kalah kuat jurang sampai tanya le Allah habidah habis Zubaidah berangkat ikut Nabi ada kuda pasar maju dalam perang Sabi Allah Nabi yang yupah gendang tanda
takbir pun berkemendang. Bendera umat Islam maju dalam perang sabi Allah. Tetap Nabi Muhammad tinggai nangro Madinah. Tunduk perintah Allah nuyu pranang bukti Allah sidon Nabi dalam perang ne pedang agama